majeng ridani lan parwati sinareng sami mangkin lan kuranti tiang malih nyeritayang daging kekawiane puniki kacerita mekadi sang Rama Dewa tumuli raris ide ngerentekan pengandike waduh paman pengandikan idene wiyati Bambang mesu bau disani dengan ke paman niki paman aja mekejan sekancan yang parwatek wenare paman wamuco kepaman sugriwa inani pumekas pesan nyen paman pumucuki sekancan ing kapi ani pinaku manggalan ing kapi paman nyen paman Sugriwa pelengane jani paman dadi sing diisannya aras ledang kayun manireuni winalu ieu kadi ketiben tirto amertu begitu rasayan ban manire satu situ bandeni dadi jete keperagat ben paman ngarap aja mekeja tuan ngarano yang gelah liang paman ku asri rasa yang ban maniru yang buat kinyen kekatongan nih subuh sinah kukuh pesan yang titi nih teman muawid paman muawid sakit kejang tu sing jadelen mulu kenyen lantaran banyak sah ke pakmane aja mekejang
Ani segilik seguluk sebayo antaku lakar ngarap tuluk titi subane netenena mangke paman sang sugriwa daging pengandikani desa ngaramu dewu paman ni pemekas ki paman kapi sugriwe nyeragan paman dalar marut suto cening pitui ragaan ni dewuni sangano sang maru sutu ning nyentiana lah satu ke itu deneng krata ge was raga side puput pekaryan pamane ngarian yang nyentiti subande tenenan ani pinake nyambungan lengke kelawan ning ayu dia purune manglo keplan sepas lantu kewaluin kebaos kenyen puput tenyen paman suwe nyen janek kalau muntu sekali ni pangpuputin banane madan sedaging upacara ban pemelas pasang ngijalang malu tujuanane utama sing adelen ngilang sekancan yang ledek titine totonan pang dadi yo bersih dasar bukan mane madan pemeraya situ botol buti pemucuk sekancaning bebutani sekancaning ane kebos butine totonan mangdo somyo dan mamirga dasar bensa keluir daging upacara side lantas nyomyaning pangsing yang ngawi kadukitan lare sekancaning nyen wargan pamaning reksa jeroning pamela
saking pengandikan dening Alanturaris paman niki nyen masih cening sanganoman diperadine lantas lakar melapas tunyen ane madan subande ngetenena mangdo katur ulam suci dikalaning lantas melarapan ben sedaging upacara kelawan upakareune totonan kewuwuhin ban ulamane kebaos ulam suci ya. Sananing isin pamuput wit ulam suci nitu pangside nyen paman ngalih ditu di sejeroning tengah ngalas sekancaning ulam itu aduh ya ditu ke bawah waman maru tesuto lantu suci ngeruruh di tengah kalas totonan nah ningen cening sanganoman ane kapituduh ban mandeu mangeluruhin isin Allah turagan ceningane ngutsahe pangside mesusupan side ngemolihkan sakeluir ulam suci ni totonan ditu di tengah alas ane madur gamu madak gele cepan maniru tu kapining cening sanganoman swaste paripurna gelis nyeni dewa Marsidaya waman sido mikolihang lantas kare pengabdin ni dewuni cara nyenacepan maniruni mikolikang sakeluir ulam suci ni totonan